Kiumia mweri mirongo ere mashujade Kameme FM na Kameme TV manyitanire na Ngwataniro ya Aini Akurinu nimuragwitira kihosho keburutio kanithaini wa Church of the Lord Dandora Headquarters Hubarushine Thainya. Kihosho gatogorio ni Martin Janet, Apostle Job, Sarah Kemunyi, Shegewa Awiri, Simon K, Kamburi Daniel, Grace Mukuhe, Obedi Obed, Nagyege Muoroto waigo na riri turenda thayo fururine witu mahoya magatogorio ni Bishop Jeremiah Waweru, MC ni Karago wa Muraya, ni Gloria Church of the Lord Dandora. Sunday ya mashujade igogona ni Kamerekio Live ni Kameme FM na Kameme TV. Hoigere igogona ini ni free.